Hello guys, welcome back to my YouTube channel Kota Kota Vlog. Prangsi nile video kelang arat long sta kardam pati lo. Pini dak yang kawes karbeng lo. Pini pusi ka ciklo kare tarik nar cap. Ani dak yang kaw tu sejon tum. Dak Samson Sing Murti. Mana dak acut tai long kapak. Clean ate kapak kelas. Atau kawita kam ciklem bom nak saya ciklem bom. Dan pu orang ni tunda kesang ang selo pam kelak lo mah kenan klaim lo bo Kem lo, ini keroi dun ki pan lo kok. Aku non tang dalam kuah size dolang ya, nanti dan dak jengkal lo lah, so bangga Samson Sing Murti, kelam lo.